Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi, svi mi znamo kakav je ono pack opening bio. Znači onaj pack opening je najjači pack opening bio ikada koji sam ikada odradio. Znači dobili smo ekstra igrače i ljudi pogledajte šta, FIFA Ultimate Team nas odlučila da nas časti. Kako to? Tako što je pustila svima u my packove, naravno, mega packove za novu godinu. Imamo 30 itema, 26 su zlatni, 18 su retki, znači ovi packovi pa mora da ima neki dobar igrač u njima. E sad, ovaj klip je trebalo da bude da stavim neku ekipu koju ste vi preporučili, mnogi vas su preporučili špansku, ali ja ću stavim englesku, a onda imam i špansku i nemačku sa strane koje sam već sastavio, ali ako ovdje već budu dobri igrači onda možemo da ih dodamo tamo. Tako da, ajmo da otvorimo prvi pack, prvi mega pack se otvara, molim te budi nešto jako, molim te, znači ovo je jedan od najjačih packova i Drogba! Živi bili pa vidjeli, Drogba sine moj, to mi treba. Taj igrač, ok, kontrakt, da, inače ovo što dobijete u peku to ne može se prodati, to vam ostaje, znači ako dobijem Mesija ne mogu da ga prodam za 9 miliona, ja. Ali ajmo, otvaramo drugi pack i dobijamo, brate, Julio Cesar, Matuidi, Walker, ekstra, ovo je ekstra pack, Dier, jebote Dier je sad silver, ali Matuidi je ekstra, Bernard, odlično, ovo je odličan pack. Ok, ljudi, otvorili smo ta dva velika packa, a sada da vam pokažem moj tim. Znači, ja sam ovdje DPL napisao, ovdje imate neke od ovih, kako se zovu. Stavit ćemo ovog ovdje, čisto da nam ovdje ne bude prazno. I sad ćemo lijepo da počnemo od golmana. Stavimo prvo ligu BPL. Idemo, Šezni. To je najbolji golman koji sam dobio za sada. Tako da njega ćemo da stavimo, Guzana sigurno nećemo, ali Šezni je ekstra brani za Arsenal i mnogo mi sviđa taj golman, tako da njega ćemo staviti. Onda za center backa idemo sa Mertesacker. Mertesacker je spor u piznu materinu, ali je dobar u odbrani, tako da njega ćemo ovdje. Onda imamo ovog Distina. Možemo njega staviti? Može. On je loš, njega smo sada dobili. Ok. Ovdje ćemo Evans, kako se već zove. Ovog igrača iskreno ne znam, ali on mi je najbolji od center backova pa sam ga zato i stavio. Ok, za CM idemo naravno Fernandinho, brate, gledaj šta je igrač, gledaj ti šta je Somino od igrača. Onda sa druge strane idemo Huddlestone, kako se zove, ovaj spor u pizdu materinu, ali dobro, 45 pace. Onda za desno krilo idemo sa Dier, ovdje moram Diera da stavim. Brz je, nevjerovatno brz, znači jeste da je silver, ali je brz, brate, pogledajte tu brzinu, 92. Za LMA idemo Harvis i Jarvis, kako već, ali 87 brzina, to nam brale treba za fucking levo krilo, da. Ok, za Kema ovdje već imamo da biramo. Stvari nemamo, Oskara ćemo da stavimo. Oskar, brate, igra za Chelsea, jednostavno jedan od najjačih igrača tamo. I naravno, ona mesta koja svi čekate da vidite jesu napadači. Napadači ćemo izaberamo ovako, imamo Falcao, Van Persie, Crouch, a na kraju... Znači, ja ne znam sad koliko je Van Persie bolji, ali stavit ćemo Van Persija i Drogbu u napad. I to je to. Znači, ovo je taj tim koji sam uspio sastavim iz onog pack openinga, tako da ono, vidite, Drogba u napadu, Van Persija u napadu. Drogba je 100 puta jači od Van Persija, to, znači, dajem glavu na panja ako nije. I ovaj tim je 81 ratovan, 100 hemija, nisam promenio ovog, kako se zove. Ja ga nisam promenio, ali okej. Ok, može da prođe. I to je taj BPL tim koji smo sastavili, da ljudi moji, a sada idemo u My Squads, i tamo imamo Bundesligu i Špansku ligu. Tako da ajmo prvo u Bundesligu da vidimo šta imamo tamo.
Ovdje su dosta slabi igrači, dosta slabi igrači. Sastavio sam ovo. Znači možete vidjeti imamo Weidenfellera u napadu kao golmana, Dantea, Ramosa gore. Bukvalno nisu neki igrači, Perišić naravno, nisu neki jaki igrači, i Olić, ali može da prođe, eto, to su ti igrači koji su jaki, koje sam dobio. Imamo Hazarda, ali onog fake Hazarda koji je brat od pravog, koji košta Boga oca. Ovaj može se proda, sad ću vam kažem za koliko ovaj može se proda, znači ovaj ako se proda za 2000. Neko ga prodaje za 5000, znaš kad će to da se kupi, nikad, brate, ljudi ga prodaju za 500 coinca. Ok, i imamo još jedan squad, ovaj klip je dosta kratak, ali ok. Imamo još jedan squad koji je španska liga i ovdje možete vidjeti koga imamo od Espanjolca. Ok, kao jebenog golmana koristimo Navasa, koji je u Real Madridu. Ali, ok igrač. Onda imamo Marcela, tu su ti poznati igrači, da je Marcelo i Kroos. I onda nemamo ništa, imamo Herreru, Martinez, ali nema nikakvih jakih igrača. Ljudi, dobili smo igrača, brate, da su kjer. Dobili smo neke slabije igrače. Nadam se će bude još pekova. Za sada mogu da kupim nijedan. Evo su ovi od 35.000. Ostali su još 5. Znate šta ću da radim? Ovako sad. Idemo mi lepo ovako. Pošto znam da... Ovo je BPL, ajmo BPL. Pošto znam da mogu da prodam ove igrače. Sad ne znam da mogu sve, a mogu da prodam ove jake. Idemo Falcao. I da prodamo... Ajde prodamo Limu. Da prodamo Limu, ljudi. Ne igra u nijednu ligu. Koju sam napravio, mislim, koja je ovo liga, evo ti nam pojma. Ali... Ne znam, on se ne prodaje za puno. Jeste da je inform, ali se ne prodaje uopće za puno. Ok, ima za koliko ide. Za 10.000 sigurno. 15, raste mu cena. Ljudi, ja mislim da neću još da ga prodam. Juče mu je bila cena 8.000. 8.000 je bila cena juče. Sad je već na 20, evo. Skoro 20.000. Neću njega još da prodam, ali zato Falcao, brale moj, jesi jako piznu materiju, ali... Ovaj isto, brate, slab. Za 50.000. Ajde, stavit ćemo ga. Neka budala će sigurno ga kupiti za 50.000. Ili bolje za 70. Nek stavimo za 70, da možda kupimo 2 ona peka. Ona mega peka. Jebate 100.000 da smo otišli. Ajde, možda kupim neka budala. Možda se nađe neko. Ok. List on transfer market. Bam. Pa šta bude? Ako uspe da se proda, uspe. Ako ne uspe, ništa. Ok, ljudi. Možda čak bude i sutra klip. Za ovaj, kako se zove. Za ovaj tim. Ili za uopšte one pekove. Pošto ne znam koliko dok traju oni pekovi. Možda čak i danas probam da nabavim one coince. Pa da. Ok, ovaj se prodaje, ne. Ako danas uspem da nabavim coince, ljudi moji. Danas kupujemo ove pekove. Pa ću sutra da izbacim klip. Još 10 sati. Upak. Ok, do večeras moram da nabavim ove coince. Koliko moram da nabavim? 60-70.000. 140.000 ujebot. 175.000 moram da nabavim. Ok, 200.000 coinca mi je potrebno za otvaranje ovih pekova. Tako da ljudi... What the fuck? Tako da ljudi, kako god, veliki pozdrav sve vas koji ste pogledali ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Vi ste, znači, puno vas, pročitao sam baš komentare, puno vas je tražilo da napravim ovaj klip gdje ću sastavim ovaj tim koji sam sastavio. I eto, usput, vidio sam danas u školi baš, sam vidio FIFA Ultimate Team izbacila da ima 2 free packa, mega packa, 2 mega packa za dž, da se uzmu. I tako da, ja da sam čekao dođem kući da ih otvorim da im šta će bude. I dobili smo Drogbu, sviđa mi se, dobili smo Drogbu. Tako da, ljudi, eto, hvala svima što ste pogledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe, uskoro ide raspust, klipova će biti previše.
I da, naravno, na kraju moram da kažem, to sam zaboravio, ja ne mogu FIFA 15 da snimam gameplay, zato što iz nekog razloga kada stavim na najmanju rezoluciju, ona buguje. Tako da morat ću da ja dalje igram FIFA 14, pa ako se ne reši taj problem, taj bug ili šta već, ovdje jednostavno ja mislim da moram da kupim drugi komp, ali ako već stavim na sve na low, znači na najmanju rezoluciju 800, 600 i ono dalje secka, isto kao i na full, onda tu neki problem da igre CD do mene, tako da ako neko zna kako može to se reši, molim vas da pišete u komentaru, znači puno bi mi značilo da pređem na FIFA 15 i da snimam ovo, zato što ovo dosta zanimljivije od FIFA 14, ali eto. Hvala svima što ste pogledali klip, ako vam se svidio ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Sinovi moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i komentar. Također se subscribeujte na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip.